والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari yang nitabtikan niyo hajaman na ito ini, serta suko si mga kaanakan sing kami halaman ng udiaon. Di na kita magpalugay sabab na in waktu lang taon na natutod. Itokbal ko in hanggukan at kato niyo katantan. Mayroon na rin da Talib Darwin Mustari. Bal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Puji iban sanglit tuput pamahasud si maha tinggi Allah Ta'ala. Tuhan amuin tagmilik sing katilingkal alam sarta pagnaik saksi sinwayroon na Tuhan mapatut sumbahun pagtag-ipunan buat malaingkan tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala sin sa taud-taud pagsarang sukul kaniya sin masinamayan yari biwus niya katutani wa ni'mat niya tiranan sababan yari pakia pag-ibadatan sin kita. Serta salawat iban salam panabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapay na in mga sila amuin imuupi sin kakahinang niya. Mga maumaas paranggungan haagama Islam inhi kawasihat sin aku hawaktu ini amunain at taubah. Amunain pagbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala bang atat kala inkiaunan mo narugtul mo inhad sin Allah Ta'ala ay nalanggal mo insara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ini mga maumaas palanggungan haagama Islam insubay ko magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna tauba min afdalil hasanat. Sabun nartuod impagtaubat siya na yaun insa afdal karayawan. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Pagtaubat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala o kamu mga beriman murah-murahan magparungtungan kamu. Mga maumaas palanggungan haagama Islam gamikyan in pagtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala wajib siya tiap-tiap parbusahan. Longsin mga sila ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahu ta'ala wa la tata'allaqu bihaqqil adami falaha thalathatu shurut. Ahaduha an yuqli'a anil ma'siyah wathani an yandama ala fi'liha wathalis an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Fa in fuqida ahadus thalas lam tasihha taubatuhu. Longsin mga sila ulama amuin pandai-pandai kalbang haparkala agama impagtaubat wajib hakatan parbusahan nabang atat kala in maksiyat yan haantara sin ipon iban sin Allah subhanahu wa ta'ala
amuin wayroon ti maallok maun pamano siya naon siya tu surut. Inhi ka isa amunain migkaw atawa kan lumayo kaw akakahinang maksiyat yan. Serta inhi karwa amunain pagsusunan mo in kakahinang maksiyat yan. Serta inhi katu amunain magniyat kaw hindi na kaw magbalik pakakahinang maksiyat yan salama-lama. Fa in pukida ahadus salas lam tasihha taubatuhu. Bang apabila nalawain hambuok den ha mga surut ini di masampurna di mabunnal in pagtaubat sin hikaw ay bima na mga palanggungan ha agama Islam in subayda mag-akad into surut ini. Nabang isabiin kaaunan si maksiyat yan tumaallok pamano siya na insurut niya upat. Into surut amunain nasabot takaina serta inhi ka upat amunain hibalik mo bangsaw pa maon den ha mga pangarta na anyaya mo papagkahimumano siya na inyaon insubay hibalik mo kaniya atawakan nalimot mo siya atawakan kiya pasakitan mo siya diha ini insubay ka mangayo kamaapan kaniya adi pamaon adi pajumatu in adlaw pagsukot. Damikyan mga maumaas palanggungan ha agama Islam nabang atat kala imaksiyat yan tumaallok pa Allah subhanahu wa ta'ala amuna imangayo kaw kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala iban subay hinangon mo into surut yatto iban bunna to din Allah subhanahu wa ta'ala baying ulungon baying ampunon hay siyo na innangayo kanya kaampunan. Mga maumaas palanggungan ha agama Islam Longsin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu as-samsu min maghribiha. Longsin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabunna tuud inna Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu bil lail ay buklaron sin Allah subhanahu wa ta'ala illimaniya hawak tu sindum ay yuftahu abwabur rahmah ay ukabun niya in kalawang-lawangan sin rahmat niya liyatuba musii'un nahar asupaya makapagtaubat in nakahinang parbusahan hawak tu sin adlaw. Damikyan buklaron da isab sin Allah subhanahu wa ta'ala illimaniya hawak tu sin adlaw liyatuba musii'ul lail asupaya makapagtaubat in nakahinang parbusahan hawak tu sindum hatta tatlu as-samsu min maghribiha sahingga gumuwa na sadya in sugaden hasadlupan. Mga maumaas palanggungan ha agama Islam ay bimakna niya bangatat kala kau nakahinang parbusahan hawak tu sin adlaw serta pag-abot sindum nangayo da kau kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala masira kau ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan bangatat kala kau nangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala bangatat kala kau nakahinang parbusahan hawak tu sin adlaw ay hawak tu sindum serta pag-abot sin adlaw nangayo da kau kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala masira kau ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala sahingga di pagumuwa imata suwaden hasadlupan. Sabab mga maumaas palanggungan ha agama Islam bang gumuwa na insugaden hasadlupan di natay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtaubat sin kita misang pabiad diin in taod sin pangayo takaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala na inyaon di natay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu as-samsu min maghribiha taballahu alaihi. Isiyo-siyo in nagtaubat, hadi pagumuha in sugaden hasadlupan, taballahu alay, ay ampunon, tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtaubat niya yaon. Mga maumaas palanggungan ha agama Islam, then hapagtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala, in subayra isab kau bunnal, iban ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala
O kamu mga beriman, pagtaubat kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala sin taubatan nasuha. Diha ini mga palanggungan agama Islam na asubuhi Umar radhiyallahu an hatungod sin pag-iya ng taubatan nasuha. Faqala Umar, wa hiya an yatuba summa la yauda ila dhanbi kama la yaudu labanu ila dar'i. Longhi Umar radhiyallahu an impagtaubat fa Allah subhanahu in taubatan nasuha, siya na magtaubat siya mahuli di na siya magbalik pakakahinang niya yaon kasaan. Biya longhi Umar radhiyallahu anhu singgatas gimwa habubutangan niya serta di na yaon magbalik. Mga ay bima na mga maumaas palanggungan agama Islam. Bang atat kala kau nagtaubat na pa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo na hinangon magbalik in kasaan na hinang mo yato. Mga maumaas palanggungan agama Islam, pagtaubat kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin-ikhlas ka niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagbahasahon, yampun na imparbusahan niya nakauna iban sin nakahuli. Sumagawa, masira siya na ngayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayh fil yawmi akthara min 70 marrah wa fi riwayatin ukhra 100 marrah. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi sapahan kulong niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sabun na tuod in ako magpangayo ako kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Halawm sinhang kaadlaw, lumabi din hakapituan magbalik-balik, hado ka ing riwayat makahanggatos. Rasul sallallahu alaihi wasallam, yampun na imparbusahan niya, nakauna iban sin nakahuli, sumakawa wayruun danalawa in hangad hulat niya, in masira siya na ngayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biad diin nabaha in kita nyo ini mga maumaas palanggungan agama Islam, di na to kaingatan, bang yampun nabaha sin Allah subhanahu wa ta'ala imparbusahan sin kita. Hangkan subay, ayaw pahil-pahilon sin kita. Magtaubat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangayo kita kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in kita ini, di da kita tumutog di hadunya. Sabab ay bima na mga palanggungan agama Islam, muy da kita pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long Lukman anak niya, qala Lukman li ibnihi, ya bunay, la tuakhiru at-taubah, fa innal mauta ya'ti bagtatan. O kalong niya anak ko, ayaw mo pahil-pahila, ayaw mo haman-haman na impagtaubat, fa innal mauta ya'ti bagtatan. Sabun na tuod in kamatay, biglaan atawakan magtagha sa dumatong. Mga maumaas palanggungan agama Islam, ayaw malawa in hangad hulat mo. Misampa in kaunan simparbusahan mo yan, biad diin imbanus, biad diin in taod. Bang atat kala kau na ngayo da kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Masira kau ampunun, masira kau taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala, namung siya hadis kudsi. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis kudsi. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, summa stagfartani gafartulak. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis kudsi. O kau anak apu Adam, misam pamiabot impagbusahan mo yan ananas sama, pasiring-siring langit, mahuli na, summa stagfartani gafartulak. Mahuli na ngayo ko kaampunan kako, gafartulak. Ampunun kura, taymaun kura impagbusahan mo yan. Mga maumaas palanggungan agama Islam, dungog bakaw sin suy-suy, amun hambo pusog, amuin nakapagmaksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin kapatan tahon. Hawak tuman ni Nabi Musa alaihissalam, gimwa pakapantayan, iban sin kauman niya, hamaksud sumambahayang salatul istisqa, ay sumambahayang pagpangayo ulan. Sabab, malugay na wayroon kya ulanan in kauman nila yaon. Then hasabab yato, simambahayang sila pagpangayo ulan. Sarta intaod nila yaon, kapituan nga ibo. Doon man long ta sila hakapantayan yaon.
iangkat na Nabi Musa alaihissalam iliman niya. Iban simpamung niya, Allahumma skinal ghais. O Tuhan namo, paulani kami. Doon man nagwahi inallahu subhanahu wa ta'ala kan Musa. Longsin Allahu subhanahu wa ta'ala, ya Musa, sabunnal tuod ha antara niyo ipon. Nakapagmaksiyat ka ko halawm sin kapatan tahun. Di ko paulanon ilangit, sahingga di siya gumawa ha antara niyo. Ya Musa, baitain kauman mo yan, hatiranan hasababan gumawa intao yan. Long hinabi Musa alaihissalam, o Tuhan ko, biaddiin kasampay sin suara ko, sabab mga maumaas palanggungan haa ma Islam intaod nila yaon, kapituan nga ibo. Den hasabab yato nakaasubo Nabi Musa alaihissalam. Nalang sin Allahu subhanahu wa ta'ala, ya Musa, ikaw sadyain tumawag, sarta kami na in magpasampay. Haduon man tiyawag ni Nabi Musa alaihissalam, inkaw man niya, laong niya, o kau nagmamaksiyat fa Allahu subhanahu wa ta'ala halawm sin kapatan tahun. Buwa na kau mari, sabunnal tuod, tiagahan ka mo inhang katu sadya ulan, sababan sin pardusahan mo yan. Nahawak tuman dia sin hangin, impanawag-tawag hi Musa alaihissalam, pamanga sila kauman niyayaon. Uno intao ha kauman niyayaon, lingi kat tumari, ubos na patuo, ubos na palawa. Di nila kaingatan, ay jagahan nila, bang isiyo impagyanon Nabi Musa alaihissalam, amu imanu siya, amu intao nagmamaksiyat pa Allahu subhanahu wa ta'ala, halawm sin kapatan tahun. Nahawak tuman diungog, sintao amon nagmamaksiyat yaon. Uno inhinang niya, tiyamunan niya inunia, ay kiumbusan niya inunia simbadyo niya. Iban sin pagsusun niya, laong niya, o Tuhan ko, tiarasaw mo pa ako halawng sin kapatan tahun, wayroon mo pa ako piatay. O Tuhan ko, sabun na tuod, magbalik na ako hakataan sin kakahinan ko, tay maaim parudusahan ko. Awala pa na ubos kimabtang intao ini, magtuin ulan timo. Den hasabab yat tulong hi Musa alaihissalam, o Tuhan ko, sabun na tuod piaulanan mo na kami, sinwayroon dabisan, gimwa ha antara namo. Long sin Allahu subhanahu wa ta'ala, ya Musa, sabun na tuod piaulanan ta kamo, asabab sin pagtawbat sin hambuk ipon yato. Mga maumaas palanggungan haa ma Islam, immakawa sin kita, pangadjian hatungod sin kisayaon. Na inallahu subhanahu wa ta'ala, masinyara ampunon, masinyara taymaon, misang pabiad diin imbanus, misang pabiad diin in lukayta nagmaksiyat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabang atat kala, nangayo da kita kaampunan pa Allahu subhanahu wa ta'ala, sintulos ikhlas kanya, ampunon da kita sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Kita abalong, angkan mga maumaas palanggungan haa ma Islam, pagtaubat ko pa Allahu subhanahu wa ta'ala, sinsampurna pagtaubat kaniya. Long sin Allahu subhanahu wa ta'ala ha suratuz Zumar. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Ayaw malawa, la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Long sin Allahu subhanahu wa ta'ala, pamunga ya Muhammad pamanga sila ipon ko, amuin, yusibaan nila ingin hawabaran nila, den daman hapagsirik, iban sin pagmaksiyat pa Allahu subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, ayaw malawa, inhangad hulat nila, haulong sin Allahu subhanahu wa ta'ala, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, sabun na ito din Allahu subhanahu wa ta'ala, ampunon niya ingkatan pardusahan, innahu huwal ghafurur rahim. Sabun na ito din Allahu subhanahu wa ta'ala, baing ampunon, hahisiyo-siyo na innangayo kanya kaampunan, damikyan baing ulungon pakatan. Mga maumaas palanggungan haa ma Islam, hasabab simpag taubat mo pa Allahu subhanahu wa ta'ala, tiranan sababan, puyakan pa in Allahu subhanahu wa ta'ala kay mo.
Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahu asyaddu farahan bi taubati ahadikum min ahadikum bidallatihi idza wajadaha. Na inallahu subhanahu wa ta'ala asyaddu farahan, nakalandu in kuyag sin Allahu subhanahu wa ta'ala hapag taubat sin hambuk den kanyo, den hambuk den kanyo apabila siya kalaw ang panyap, mahuli kalaw akan nyara. Ikaw na kuno mga maumaas palanggungan haagama Islam, apabila kau kelawaan panyap, serta impanyap yaun, nakalanduin harga niya maun kaymo, nabang atat kala sa waktu mayan kabakam mo na impanyap yaun, maka nanamsakan singkakuyakan, na inallahu subhanahu wa ta'ala, landuin kuyag niya rin dito, bang atat kala inipon niya nagbalik kaniya, hangkan na mga maumaas palanggungan haagama Islam, pagtaubat kau pa Allahu subhanahu wa ta'ala, sintulos ikhlas kaniya, mahuli niya mga maumaas palanggungan haagama Islam. Tumubtub na sadya rin di inwasiyat sin ako, bangsaw pa maon den hama kabtangan ko inwayroon imamu, atawakan hapagma na sin ako, mangayo ako kamaapan kaniyo, labi Allahu subhanahu wa ta'ala immangampun katu taniyo katan, nabang isab on den hama kabtangan ko in imamu, na inyat to taupik sin Allahu subhanahu wa ta'ala katu tanyo, mahuli niya mamaid na ko halapal kasilasa, wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.